Zoramthanga kutah Mizoram sum le pa ya himlo Mizoram in sum en kol thiam ram hruai tu kan mamo ti ani don ani kan riat thewangin Zoramthanga kai hruai MNF sarkar hi atlaran zonga chet wangin Mizoram sum le pa din hun po tuna hian intensive care unit a hial alo ngai ta a sarkar treasury khar ti mingpu silovin sarkar treasury te hian poisa pek chua tur an nei talova het di khopa kan sum din mun a chiat na chan chu state khat chung ko pa ber chief minister Zoramthangan in renchem na omia lova mi pui poisa adu zong te ne na in thuruala aman cheu cheu wang ani ti hi congress party ngai dan ani a chung ko pa berin sum tamzia asoi reng chuan chung ko member dang ten sum ren na chang an shadon lova chuwang chuan kan chief minister in sum tamzia asoi reng lain achil perpo aral main Mizoram sarkar treasury chuan paisa pek chua tur anei lova khar treasury khar ani ti ming pusi lovin treasury chu tuna hian khar anita ani kumsang ni pariata congress party in pathian le mi puizar sarkar na kan siam khan sum din hun song noi tak MNF atangin kumsang ni pariat khan kan ro chunga chu mi siam thamna chu kum ni thum chung le ka tho zo thei ani lova congress party khan kum som vel chung kha sum din hun siam tha in ma la a du thu sampo in kan siam thaman bik lova ma se chu ti chungin thei top kan chhuwa zara sum din hun siam thatura thei top kan chhuwa zara kum sang ni som paruk le sang ni som pasari budget kha state kan ni nuwa Mizoram in surplus budget kan nei thei chan kum ania tin kum sang ni som paruk zon ni som thum nuwa RBI Reserve Bank of India atanga sumhar sa changa kan puk thin ways and means advance in poisa pu angai to lova chutiang khop chuan Mizoram sum le pai din hun kha atha chawani sang ni som paruk jun ni som thum kha congress sarkarin RBI atanga state sarkarin sum amamo top khoka apuk thin ways and means a sum apuk nun ber alo di ta a chutiang chuan sang ni som pariata atlak theng khan RBI tangin ways and means advance mangin sum pu angai to lova chutiang chuan Mizoram sum din huna tha a MNF sarkar kha cheng vai bel se jasari chuang kan hu chia Zoramthanga hian a chiang khopa hei hi mani loka samagra employees in khompui vana pa hola aman pui tuma athu soi tir lama po khan asoi nge nge a kan han sarkara sum atama tam zia mai chu ti kha asoi langani tiang chuan sang ni som pakua kum tir khan sum thanem tak kan hu chia mangin MNF sarkar hian bul atan chowa tin congress sarkar hun lai khan kan soi tak khan sang ni som paruk chu sang ni som pasari budget financial year tang khan surplus budget kan nei thei chana chu athan chuan revenue surplus te po antia revenue surplus si asan lai ber chuan sang ni som pariat sang ni som pakua budget khani a khami tum phei ka chuan leiba nei bel mi alovin puk bel ngai mi alovin maso nat ngat thar tho na tur cheng vai bel sang ni zanga kan nei ni congress sarkar khan sang ni som pariat sang ni som pakua financial year a khan
sumpu bel ngai mi alovin leiba nei bel ngai mi alovin mathar lak na tur cheng vai bel se sang ni zanga kan nei ani ma se MNF lo sarkar ta revenue surplus hi MNF sarkar nu kum sang ni som pakua sang ni som ni financial year atangin atlak niam halani kum sang ni som ni pakhat financial year khan surplus budget cheng vai bel se zasari somruk pathum nei turin aim project ani MNF sarkar kha ma se cheng vai bel se zasari som ko pakua in an deficit an choi bel le thumani chumi omzia chu cheng vai bel se zariat very dan choi bel tina ani revenue surplus nei tura revenue surplus cheng vai bel se zasari som ruk pathum nei tura in ngai kha sakum sang ni som ni pakhat financial khan revenue deficit cheng vai bel se zariat an neya an choi vai bel se zariat chongin an choi bel ani chuan kum sang ni pakhat sang ni som ni pahni financial year khan surplus budget revenue surplus cheng vai bel se zanga somsari pakua nei turin an in project leya se vai bel se za somriat pariat nuai somli pakhatin an phak lo leya an deficit leya chuan kumin budget kalai kum sang ni som ni pahni sang ni som ni pathum financial year hian revenue surplus cheng vai bel se sang khan zali som pakua nei turin an in chut leya hei hi an target thi apha ka an phak lo tur zia chu November bar thavela revised estimate an nei le thina ama kumpoa hei ai claim zo revenue surplus nei tura an in chut lain kumina cheng vai bel che sangkha zali som pakua nei turin an in chut leya an phak don lo te chianga sarkar leiba le GSDP percentage ti tlem nan GSDP atanga sarkar leiba percentage ti tlem nan Mizoram budget hi an siam mai maya chu wang chuan Mizoram budget hi cosmetic budget ti ila I afia berome ti lan moina tan sarkar revenue expenditure an ti niama chumi ti niam nan chuan sarkar na thok hlote anang da kim lova ha khan na satakin ati niam sak awangin GSDP atanga sarkar leiba percentage kha alo lang niam theta ni tu tiang chu mi pui hetiang lampang khelo hetiang lo zok te mualan moina na anthil ti du dan ani Mizoram sarkar in sumle pa ya har san atona sadawangin thingtlang khuwa in kalpo na kongpui laina project PMGSY noya kongpui laime po nasatakin tuna hian athuan op meka nikum December som panga sang ni somni pakhat khan sarkar lai puya Ministry of Rural Development chuan PMGSY 1 le PMGSY 2 tuna Mizoram kongpui laime le state dangmi te po PMGSY 1 le 2 hnoya mi te chu kumin sang ni som ni pan ni September tha ato vek tur ani thu a hriat tira ti chuan kumin April ni som ni pan ni khan kumin sang ni som ni pan ni sang ni som ni pathum financial year kalaya PMGSY atana kan sum hu tur zong zong po cheng vai bel sa zangni somkwa ani tur thu in ron shil nga la hei hi sarkar lai pui Ministry of Rural Development Rural Connectivity Division lekha kumin September tha thleng chau hi PMGSY 1 le PMGSY 2 noya
sum sanction om to don hemi ma zo vector ti anron hriatirna ani a tin April tha khan Mizoram ina PMGSY nuaya kumin kumkalmek financial year paisa achan tur chu cheng vaibel che zani somkwa ani thu hriatirna andong le boka ti chuan July ni khat khan cheng vaibel che zani somkwa tang chuan first installment vaibel che somsari nuai sari sing ru sang sari zanga nuai vaibel che somsari vel anon sang somta ni July tha hian July ni khat hian he sumi hi anoya hian che takin in ziaka ni som panga chungin Mizoram State Rural Road Development Agency Mirda akauna dalu vekturani ti chiang takin hele kha hian sanction letter hian tarlan ani bok ani mase Mirda akauna ni som panga chunga pek mal turani lain MNF sarkar hian PMGSY poisa cheng vaibel che somsari chuang hi pedu lovin a hren khotlai saka hei hi poi mai don ani cheng vaibel che somsari manna utilization certificate hi an thelu thak ma chuan second installment dang aron kal thei don to lo ani ma se tuna hian kan sumdin mun chu kan thria treasury khar ani a tin CSS ho puala an sumlo da tepo department sang an han pe a ma se PMGSY poisa hi an petel velo ani ti chuan PMGSY poisa hi an pek tel lo awang le contractor ten bill an lak thei lo na a rei to awangin contractor ten tuna hian har satna an tok na sa hleya loan manga leilei na khol an leite po an rul thei lo awangin an long lak na ten an ve tran to a then chu an hren sak hiala an mang ang tak zet to ani he sum hi thil danga potpeng lova congress sarkar laya contractor ten an na tho to sa bill an lak thuai ang khan MNF sarkar hian PMGSY contractor tetan release thuai se kan du tak zek ani lo chuan cheng vaibel che sani somkoi kan mangzo man don lo ani September tha aral main ti chuan MNF party ho tu te chuan Mizoram sumdin hun chia hi thup antum na sa hle a kan din mun hi a tha ni tian la soi reng ani chanchin bo kan huangin wanglai ni ate kan home minister ten Mizoram sum din mun a tha chho do an tia sports minister finance minister changtu ni mia lo ten kan sum din mun that zia le Zoramthanga nuaya ro pui taka Mizoram sum din mun en colony zia te nasa takin an vor dara Congress party ngai dana chuan kan sum din mun hi a thatak zet ani chuan sarkar na thok lo ahun taka MNF sarkar hian pe sela an GPF hren sak to lo sela pension na chuak ta ne na pension sum pe hal bok sela contract bill tang zong le healthcare noya dam lo bill tang zong pe vat ro se ti hi Congress party ngai dan ani Mizoram sum din mun chetalu tuk hi home minister emo achang tu po dilo home minister emo sports minister inamo asoi fia chi ani lova thil serious ani a finance minister
ina asoi fia thei chau a fia ani a tin finance minister hian asoi fia tur ani boka kan finance minister le kan chief minister ni bok Zoramthanga hian thilom dan dik tak soi fia na white paper ati chuak nge tur ani ti congress party ngai dan ala ni renga sarkar treasury ten sarkar khat chuang poisa an pek chhuat thei to lo laya finance minister Zoramthanga eng mala soi fia du lo hian amo phurna la thutak lo zia tilang chiang hle a Zoramthanga Mizoram sum din mun asoi thin dan hi nem mukaliam zoi zoi ron kho lut zor zor etiang Mizoram sum le pa din huna soi dan hi nui pui chi ani to lo nin kan hria thilom zia kherwal le kan sum din mun che na hong zong zong ta chutan chuan thin rim na chang hria ta hun to ani chuwang chuan Zoramthanga kutah hian Mizoram sum le pai din pa hi him lo ni Mizoram sum le pai din mun cheru tuk siam tha a khai chuak turin sum le pai en kol na lama mithiam mi ming tha hi Mizoram in kan ma mo tak zeta chu tiang mi chu congress party in kan nei ni ti kha Mizoram mi pui hria ta chanchin thar the dar tu te kaltangin kan han puang ani pati zong kha kan press statement ani a